O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au ma lole soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. A oso e sue ai pea e leo le na whanaina le tamama tua I le asonga fua I pakuranga I au kilani. O le ufa amauti no mai e leo e yeiso o tanga o se tasi o na alo I kengi. Le ana ta whanaina se tasi o whale le masino I ulai. O le tae au le asonga fua a o anga I tui polo tu vi po o saia kokohu vi 5 iwa tau sango Pakuranga Heights. Mō ngā luenga masani o hio se aveta avale kuria, na whaate ia I loa I le whanai se tasi matifai I tualana ta avale. Te ele fesili a inga Pakuranga Heights I le mea na tupu. Ai reporti a leo ana nafi pau leo le wha mauninga watu ina mai ma le tala, o le alava I fou le mata upu ma ele I ai fo I se isi wa mōlia. O le tamama tua wa maumawailo na soifua o se tangata anu utonga. Ma I reporti a le Herald o se tasi o alo I whaasino ia te ia. Lea e yaiso o tanga mawhale neina ta whana I kengi le masino I ulai. I lunga le social media, wa te le wha maisenga mo le ainga wha anua noa, e le ngata o ainga mawo a o le to a te le o tangata o le community. Wa tau wha amatau le minister lango le malo si angatau e le tise Shane Jones, le Electricity Authority, o le atapuni pe a whai e le wha o ngā le pule watu inatu iai. O saunoanga tu usaoni a Jones le mai a whailoa iai male pule ngai le tae au le asolulu. A o whaawa waipeo na sautala o le tāpuni-puni o whale lau papa ma fua I le tau ngata tele. O le tau le ele tise o lo o tutongi e kamupani nei. O la le Winston Pub International I tangi wai, male karioi pub meo leo ua wa ai e tapuni. Ma o lona winga o le alea yeini ngā luenga le tusa ma le lua se lau tolu se fulu tangata. Mai le minister lango I le eise wingo le iai o le Electricity Authority a o lea e le o wha o ngā ina le pule watu inatu ia te ia wha atu la fono. Tu mai fo I kamupani e le tise, wa matua I le whetau I le sila Jones, le tau ngata o le ele tise o lo iai. Tu wha atasia talo le tae au, e le iai se tali wha alawa I tele a le Electricity Authority e tu sa masaunoanga a le minister. I le mata upu lava le nei, ua whaatalo sanga I pule nuu Central North Island le malo mo sana fesoa soani. Ia wha wawai peo na tatala whale lau papa. O le Winstone Pub ua fuafua le tapuni o le ei lalo le pule nuu o Ruapehu, Western Curtin, ma ele o nofo I le pule nuu a o le wasulu I le malo. O le mana onga le pule nuu pele maua se fesoa soani tupe mo le periota. O lo o ui ai le kamupani I whaingata ma fua I le alu I lungo le tau le ele tisi. O lo langolango ina fo I le pule nuu tua o yo taupo le fina wa curtain, ona o le a fia I ngā luenga wa pisinisi, pe a whainei ai o ona tapuni le Winston Pub. Ripotia o leo wa umona whailoa I pule nuu ma le pale mea ia Christopher Luxon, ma o lo o whaatali nei se tala le malo. O le aso iwo le masina fo le o tau, e ilo ai le whaai unga peo ona tapuni le whale lau papa, pe le ai. A o whaawa waita te e tangata ngā lulu e St. John I le whaai ungo le vaiaso. O le a whaatasi mai iai masui o le au whai ngā luenga mai Hawke's Bay. Tu samale lua se fulu tangata ngā lulu e St. John I Hawke's Bay. O le ua mali li o le a te e whaatasi ma le tele o tangata whai ngā luenga St. John I le te e le e whai e le tae au. O te e nei o le o whaawa waipea a o te e nei le Associo Ambulance whaapele uni le ofo mo si itango tutongi. Whaatasi ai ma le whai mai o le malo, e le ai si itango tupe nei o le o whaamatu mai, e fesoa soani ai le au nanga. O le tau le whai le waweawa nā nei e a mata whaita wele periota o le te se ia au lia le tau le whai le waweawa le aso sā. Ma o totono le periota, e le ngā lunue le au whai ngā luenga I totono le whai tu la mua le sifi. E le o sui ai e le te le mawhaiona wala au pe o le ambulance mō ngase ti ngā ina, peita I a whai e le ti ngā ina. O lona winga I ono whaatali mo se taimi umi. Ma tala whaai ua tapuni ala pule ngā nua wanga nui le no fuanga sa wha mautu fua I tangata I le aini whale, ma fua lea ona o le tele o vevesi. O le ua whaatonu ina le pule ngā nua I lātou nei e paka lātou camper vans. O ta avale whaapea whale I o lo ono nofo ai taupo ki, e ta tauano o atu I le asonga fua o le vaiaso asau ua le ai. O se whaai unga fo I o leana mua I tusi I aile pule ngā nuu I le vaiaso walu. Maunia mai reporti o le tele o le vevesi ma le lefia ngā wai o tangata nei no nofo I lea no fuanga a ngā I le Wanganui People's Center le mafu anga wo o ai I lea whaai unga. O le toa tele o tangata o lo ono nofo I lea no fuanga o tangata mātutua pea ma le taiono se fulu tausanga.
E o mai ana nafi e iai isi wa usita ia le whaaiunga ma tu ua lea no fuanga a o isi o loo iai pea ma ele o fia le pule ngā nuu ma le tala wa lea mana ia i lātou nei e lea ini fale. Tala nala Radio Samoa, manu yele nei tai au.